саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо бод бинандагони иззатманд. Сараввал соли нави мелодии 2020-ро ба якояки шумо табрику шодбош мегӯем. хеле ки гуфтаанд агар аввали солро бо шодию сурур пешвоз гирӣ, пас то охири сол шоду хуррам хоҳӣ зист. бинандагони азиз, дар дохили ана ин лифофа шартҳое мавҷуд аст ки метавонад хотири шуморо шод гардонад. акнун баҳри иҷрои шартҳои дохили ана ҳамин лифофа раҳсипор мешавем. моро ҳамроҳ бошед. салому алайкум. ва алайкум салом. мехоҳед дар барномаи мо ширкат варзед? бале, албатта. дар дохили ана лифофа шартҳо мавҷуд аст. шумо аз дохили ин лифофа якеашро гирифта ана ҳамон шартро иҷро намоед. малаш афандие гӯед ки тамошобинро хандонед. марҳамат, афандие гӯед ки тамошобинонро ба ханда биёред. афанди я афанди я мардак шавқати занаш ҷанг мекунад, разбор мекунад, ба қаҳрӣ мекунад, дига ишқати иш дига гав намезанад. баъд саҳар бояд кор бирава мардак, баъд варақ менависад мардак ки мара занак соати 6 бедор кай, хоб ма кор бирам. ба хом меравад, саҳар мехеза ки мардак ки соат 10 шуда. мехеза варақ ҳама бина ки бари варақ нависагия ки мардак бихе ки соат 6 шид. салому алайкум. алайкум салом. мехоҳед дар барномаи мо ширкат варзида бошед? бале. дар дохили ана ин лифофа шартҳо мавҷуданд. аз дохили ин якеро гирифта ана ҳамон шартро иҷро намоед. бе музика рақс кунед. марҳамат, ана ин шартро иҷро кунед. ташаккури зиёд ки барои вақти зиёди хешро дариқ надошта дар барномаи мо ширкат варзидед. раҳмат. марҳамат, яке аз сурудҳои ҳасани чиларо замзама кунед. оз як дақиқа як фикр кунем ку. дидум тура ҳайрон шидум, баъд аз қафот равон шидум, безор маъи ҷон шидум, ба хотири ту, ба хотири ту. дидум тура ошиқ шидум, бо душманон рафиқ шидум, ҷони ширин мазиқ шидум, ба хотири ту, ба хотири ту. ташаккури зиёд. марҳамат, шумо як шартро гиред. 5 намуди гирья. марҳамат, акнун шартро иҷро кунед. шар хеле мушкил аст, хайр ба ҳар ҳол мумкин аз гузашт барем. ам мардак як جای عروس باشیم دادنه دوستم بیاد. به من گیره کنم. تشکری زیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. نخیر در برنامه این شرکت وارد بشید. بله. در داخل این شوفه اشیا یک شرط از همین شرط رو گرفته، اون شرط رو اجرا نمی‌کنه. بلهش. هفت نمود بخندید. مرحمت شرط رو اجرا کنید. تشکر زیاد، خیلی زنده باشید. رحمت کلون اکا. سلام علیکم. سلام علیکم. میخواهید در برنامه ما شرکت ورزید؟ البته. در داخل این لفافه شرط است، آن همین شرط رو گرفته، اون شرط رو اجرا کنید. نه. تقلید از قدم قربان. مرحمت، یکی از سرودهای قدم قربان رو زمزمه کنید.
یک سروش کمتر میدم. ملکه کشتی باباتا نگاه کنم چالاتا برای تو میخرم از پیچیای باباتا سری فوراتا. سالای نو کتی. بینندگان عزیز چه خیلی که میگویند هر صبح و شام و هر آغاز را انجام است. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. آرزومندی آن هستیم که در زندگی همیشه شاد و فیروز باشید. خیر تا برنامه های آینده.